Halo teman-teman, kali ini kita nerbangin layangan lagi ya. Kita akan coba layangan yang satu ini nih. Ini desainnya John Baresi. Saya hanya membuatnya mirip aja teman-teman ya. Ini hadiah untuk teman saya yang di Yogyakarta ya. Oke, anginnya, kondisi anginnya memang variabel ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Teman-teman bisa lihat nih baju saya lah. Ya, kondisi anginnya kayak gini teman-teman. Oke, kita cek ya. Oke, check it out. But I sing one more song before I go away. Before I go, before I go, before I go. But I sing one more song before I go away. Cause I can't. I've been trying to make my mind up, but I can't. Cause when I'm high, baby, I can lie like a president. So I get high and tell myself the pain ain't real. But without pain, the song I sing ain't got no beat. So I'm in the present future with no past. I ain't sure just how much longer I'm gonna last. And as long as I ain't dead, I'll sing my song. And I'll sing it for the people till I'm gone. That's why I'm gonna leave y'all today. Sick and tired of being a sleeper, a conductor for your pain. And I don't even sleep no, self-medicate. But I sing one more song before I go away.
Oke teman-teman, mungkin segitu dulu tes layangan ini ya. Karena ini pagi-pagi ya, tadi dari jam sekitar jam 9-an lah. Sekarang mungkin ada jam 11 mungkin ya, udah agak udah agak panas juga. Angin juga udah lumayan kenceng ya teman-teman ya. Tuh, lihat baju saya nih. Ini lihat ya, layangannya kita terbangin sebentar ya. Tuh. Anginnya udah mulai sedang lah, nggak terlalu kencang tapi sedang lah ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di next video. Thanks.